Say hi, vlog. Hi, vlog. How are you? Look at mommy's face. Mommy. Yan. Hello, everyone. My baby is going to make her own vlog. Cold. Mm-hmm. Open it. Open it. Open it. Man. Oh, man. Meron siyang bagong toy. Toy? Yeah. Yeah. Open it. Open it. Oh. Okay. Okay. Oops. Wow. Wow. Mommy. Sama nahulog. Yan, meron siyang bagong toys, guys. Yan. Where are you going? Ayan. So, this way, meron siyang bagong pagbibisihan. Wow. Wow. Horse ride up. Bunny So, ride meron up. siyang ano. Para at least meron siyang, marunong siya mag-ano-ano ng kanyang. Happy. Huh? Look. See? See? What's this, anak? Doggy. Oh my God. Ha? Let's go. Yes, meron siyang ano, yung mga diba? Ay, matumba man. Tabingi maning manok ni. Yung manok na to. Kailangan ikulong ang manok. Ang manok na, hindi siya manok na pula, manok na orange. Manok na orange. Sorry. Yeah. What's this? Sheep. Mga tumba man ni, mga wala man ni mga Horse. kaon. Horse. Horse, Mom. Horse. Diri banda sa tong anak. In the middle na. Look. Okay. In the middle. Na. Mommy. Nabisi siya patindog aning mga Channel. volcano. Volcano. Yeah. So, ayan na siya, Yes, guys. Mom. Hmm? Look. Mommy, Ryan. Ryan, Mom. Hmm. Whoa. Yeah. Duck. Ipatindog na rin na. Duck, Here na duck. ko. Here. Chicken. Uy, natumba. Tree. Natumba naman. Wow. Oh. Horse. Tree. Tired. Look. Sheep. Sheep. Mommy. Whoa. Mommy, look. Here, nako. Look. Turon. This way, makita nila. Makita. Mommy, you're Mommy. Manok na pula. Mommy. Hug. Yeah. Stick. Go, go. Go, go. Godmother. The mother. The mother? Yeah. Mm-hmm. Look. Chicken. So the mother. The mother. Uy, natumba. Oh, Nahulog. look. Kennel. Kennel right So, up. madami-dami siya, guys. Move a little. Move here. Because they're... Friends. Mommy. Ah, Hug. okay. Rabbit. 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 Kennel. Volcano. So, ayan. And then, guys, ang ano sa, ano, Help. ang binili namin to ay, tatanong ko sa kanya yung kung ano yung mga tawag nito. Yummy. Ano to? Ano yan? Whoa. Mommy. Wow! May rabbit din siya. Mommy. Yes. Mommy. Wala man kay tapulan man nimo tindog na. Wow. Tapulan mo tindog. Mommy, hug Tapulan. chicken. Yeah. Chicken. Even the chicken. A chicken is falling.
Ang manok na pula. Mommy, chicken is falling. Yeah. Wala, tapulan, nak, tapulan. Oh. Lazy chicken. Whoa. Lazy chicken. Mommy. Yeah. Lazy horse, nak, lazy horse. Okay. Dali, nak, picture. Look in the camera. Look. Cheese. Oh, cheese. Just look in the camera. Smile. Oh, sama na. Huwag muso. Okay, 1, 2, 3, go. Ah. Okay. Chicken. And marami siyang mga para magkakaroon siya ng mga tree. Coconut tree. Yes, para siyang real na real na guna tumba. Mommy. Oh, the lazy cock roaster. Look. Huh? Ay, nahulo. Ay, natumba. Natumba, nangatumba, guys. Nangatumba. So, at least, malaman ng aking anak may mga ganito. Mommy, what's that? Chuk-chuk. Chuk-chuk. Tok-tugaok. Tok-tugaok. That's manok, nak. Manok. Slide down. Asar man ka to? Slide down. Mag-slide daw siya. Nag-slide na siya. Gusto naman na ang manok na having fun na. Ang manok na ang kanyang pinapa-slide. So, ayan. Yun, guys. Yung mga ano niya. We're not done yet. O, diba? Uy. Mommy, what are you doing? What? Makadto. Asa man akong anak? Where's my anak? Here. Mommy. Yeah. Are you happy? Yeah. Are you sure? Mommy. He eat it. He eat it. Lagi pa kaon naman na. Unsa man ni diri? Milk, anak? Milk. Piga. My milk. Where's the milk? Oh. Single. Walay milk. Oh, single to. Walang milk. Walang milk. Mommy, sorry. That's okay, baby. Mommy, look. Lazy cock roaster. Tok-tugaok! Say tok-tugaok. Look, Lava. Lava here. Mommy, look, a tree. Tree. I ate it. Yeah. Huh? Ay, ang cute, guys. Pwede na ako yung bata. Isip bata. Yum. May kulungan. Yum. So, may kulungan. Here na. What's that? Like this. Huh. Oh. Okay, I help you. Wait lang. Sa tarong sa natin na itong camera. Okay. Here, need to open this. Yes. Yeah. Wow. Oh, diba? A chicken are good. Good. A Horse. horse. Chicken are goes. Uy, itindog po, tindog. Not like that. Pity them. Just like for example, this one. Oh, this is too big for that. How about this one? Wala na, nakulong. Mommy, Yeah, how about that's too big. this This one one? na lang. How about this one? Wait, that's so big. Cover. Uy, natumba. Agay. How about Natumba. Mommy, a big one? And the It's not like that. white.
How about this one? Ayan na, nakulong na siya. I want. Ayan, nakulong na siya. Yeah. Yeah. Wow. Oh, nice. Oh, nahulog na naman. Okay. Uy. Papa. This one. Make sure that they're standing. Mom. Ayaw pag itumba. Luoy man, pity them, pity. Pity them. Oh, di ba? Ay, nabaliktad ang horse. Where's the me? Where's the me? Me. Oh, di ba? Moo. Where's the me? Where's the oink oink? Where's the oink oink? Where the oink oink right there? Wait, the oink oink. Piggy. Yeah, piggy. So, gagawa pa kami ng mga ano, guys. Meron pa ganito. Ayan. So, ayan. So, anihan namin ito. Yung mga kural ba? Kural. Ayan, mga kural. Pins. I want. Pins. Madami-dami naman din to. Parang ano. Magawa ng ano. Gawa ng Chicken. mountain. Ano ba? Yung mountain. Yung parang siyang ano, yung parang bundok. Ano ba yung ano? Parang sa bundok. Kung saan maraming mga animals, di ba? Like, oh wow, look at this. It's so cute. Basta yung ano, park na nga lang. Sa park. Zoo! Oh my gosh! Zoo pala ang perfect na sabihin. Para magmukha siya ano ng mga zoo. So, at least, si Sweet, yung anak ko, everyday, meron siyang ginagawa busy. Kasi everyday, nagpe-play siya. Kasi meron siyang kitchen. Tapos marami siyang mga fruits and vegetables. Nagluluto-luto siya. Minsan, Sorry, Mommy. it's okay, baby. So, minsan nagko-coffee kaming dalawa. And, nagpe-pretend kami na nagko-coffee. Pero minsan, yung pretend na, ano kami, nagko-coffee talaga kami. Kasi meron din siyang mga babasagin na mga stuff na pang-coffee. Ayan, tea time, tsaa time, coffee time, ganyan. Minsan, nagme-milk time kami. Milk. Yun yung ginagawa namin ng aking mahal na anak. Grass, Mom. Yeah? Shovel grass. Oy, grass. May grass din siya. So, yun yung ginagawa namin pag may time kami. Here lang, anak. Come here. What? So, pag may time kami, ganun ginagawa namin. What, Mommy? Asa naman yung magandang camera? Mommy. Mommy. Nahulog? So, Okay, come here. a jug one. Okay. Dali. What? Oh. Nangatumba. Look. Come on, this way. This way. Para makita ang aking anak kong damay. Ayan. Oh, diba? Oink, oink. Baad. Baboy damo. Walang buntot eh. Walang buntot. Pero siya para siya baboy. I think basta baboy siya.
Oh my God, madami tong anak to. 4, 6, 8, 10, 12. Oh my God, isang Lucina ang anak niya. So, maaari siyang manganak ng 15, 17, pataas. Pero magugutom naman yung iba. Manok na pula, taga-dis-aka. Taga-dis-aka. Uy, ang camera natabunan, anak. I can't see myself. Manok na pula, Bisaya ka. Liwat ni Lia, liwat ni Lia, Bisaya kayo, diba? Oy, may kanta sila yapat. Ng manok ni Lia, taga-Bisaya siya. Ang amo ang manok ngagi, palit na mo. Disana mo na nipalit ang manok na mo nga pula. Diba? Manok ni Lea, Bisaya pod. Oh my God, I love it. Ang aking anak, come on. Your turn. Come on. Mom? This way. Look. Charan. No, I took it. Oops. I took it. Wala na. Open it. No. Wala man na. Imuha naman ng kuanon. Siraon. That's garbage. This is garbage. No. Huh? Is that garbage? Okay. What? Wala na. Cheese? Naka-idea din ang aking anak, Oo, naka-idea ang aking anak. Diba? Mommy. Oo, diba? Di man, ingon anak, imo nga naman ang gitapok. Gitapok lang niya. Agoy, wala na. Agoy, naunsa na na. Wala na, mga matay ng mga ingon ana. Mga matay man na sila kay they can't breathe. They can't breathe, anak. They can't breathe, anak. Wala na nga tumba. Di tsugi na na sila. Di patay na na sila kay na tumba man. Okay guys, thank you very much for watching our videos. Maraming salamat po sa walang samang pagsuporta ng aming channel. Bagong taon, nadagdagan ng aking taba, kaya bagong taba. I love you all. Say bye-bye. Bye-bye. Wave your hand. I love you. Love you too. Mwah. Mwah. Bye-bye vlog. Bye-bye, vlog. Ingat po ang Mommy, you're lahat. finished. Ingat po ang lahat. Ingat po palagi. I love you all. Bye-bye. Bye-bye. Oh.